Dobry večer, poštovani patrače. Dobry večer i vitajte u novim vidanju našeho familijnog magazinu Široki plan. Sotu aprilsku emisiju počiname novi serijal naših familijnih magazinov, dakle z ambicioznejše zadovanih jak poteras. Jak ste se mogli i obačic, u studiju Dunaju Petrova Radinu máme i novu scenografiju, ktorá by trebala byť standardna, a bude i vecej novi rubriki, ktorí budú poriadnike, že še vám budú pačic, a veríme, že to bude tak. Jak kolega Slavko už spomnul, dneška vam predstavíme novi rubriki. Jedna z njih to i našo njevesti i žrcove, kotru sme robotno navolali, u kotrej vam predstavíme mišani malženstva, odnosno ženi i hlopov pripadnikov z drugih nacionalnih zajednicoh, kotri bi brali za svojih životnih soputnikoh pripadnikoh našej zajednici. Okrem tej, u našej emisiji se hodni vidzi rubriku, ktorú sme navolali Našo bliski sušedi. U každej emisiji vam predstavíme po jedno mesto z Vojvodiny, a može biti širše, u ktorim žiju pripadniki jednej ljebo veci zajednicoh, čije običaji i život vam žadame približiti. To nje šitsko, budeme mať i rubriku, kotru sme navolali pripovetki o starih stvaroh, u kotrej mlačim generacijom poprobujeme približiti toto, co da kedy bola naša každodnjovost. Všelijakže i Nješka, jak i u buduce budeme mať i hostov u studiju. Nješka večer to Jakim Papuga z Ruskog Kerestura, a rodom z Nového Orachova, ktorého baži poznaci jak Dida Ferka zo Skucika, ktorého sme mali nahodu vidieť na ostatní programy našeho nacionálneho šveta, jak i naša poznata špivačka Tatjana Koljesar-Gvojić. Tanja bude zadlužena nasampred za muzičnu čast naše emisiji, u kotrej vam predstavime daskeljo špivanki, ktorý ona interpretuje, no veríme, že bude času i za rozvarku zoznju. Co što dotika Jakima Papugi, zoznjim nie budeme bešedovac o Dzidovi Ferkovi, ali coška calkom inše, co veríme, že bude njespodzivanje za šitskih nas. No, ali po starim dobrim običaju rušame za špivanku. Na koncu týždňa
Dziękujemy Tani, ona nam się dakus pozniejsze pridružił rozwarki. Jeszcze raz dobry wieczór, pan Papuga. Dobry wieczór. Maraliśmy, że nie będziemy beszedować za Dzidowi Ferkowi Welju, ale musimy na początku wspomnieć. Weli ani nie znają, że prawie wy stoicie za podobu Dzida Ferka. Czy nam możecie powiedzieć, jak on nastał, kiedy točno, kto przyszedł na tą ideju? Skoro všetkoho, ja dúfam, že už teraz skoro všetci i znajú, že kto stojí za Didom Ferkom. A Dido Ferko jak nastal? Nastal takus nezvyčajno, znači nebol to Dido Ferko od samého počátku. Ja še kedy, počít som hudák i teraz, družil veľa so hudacami. Hudáci boli, pogotovo starí hudáci, boli ľudia, ktorí boli figľaše, ktorí ľúbili humor, ktorí znali veľa pripovedky, veľa pripovedania. I pogotovo posle hraňov, znači, či to bol bal, či to bola svádzba, či bolo nejaké druhé hranie. My še veľa raz ostali družiť i dalej, pretože nám nebolo dosť druženia, ale nám už nebolo ani do hrania, ani do špívania. To vecka sme pripovedali víci, pripovedali sme taký trafiania, pripovedali sme do žica na humorističný spôsob. I v takých usloviach ja prišiel na ideju, že bym vydomal jeden lik staršieho človeka, Dida, ktorý by bešedoval so našim starým, no poviem, archaičným jazykom rusínským, hej, i ktorý by vypripovedal pripovedky, taký, jaký ja čul, jaký som vydúmal, povedzme. I to ešte však, varím, nebol Dido Ferko, znači na takých druženioch posle hraňoch, na pohotovo, povedzme, na ostatňa, keď bolo druhý deň posle svadby, vešelje, bičak, hej. I tu ja Dida Ferka veľa pripovedal, nie Dida Ferka, tedy ešte však nie Dida Ferka, ale toho, varím, starého človeka. I ľudia še najisce šmejali tomu i to humor bardzo dobre prechodzil do tej míry, že ľudia znali až liehať z očmíchu po žemi na ten spôsob, jak to vy prepovedali. No ale Dido Ferko bolo veľa emitovaný na našej televízii. Jak prišlo sotrudníctvo s televíziou? Kedy to počalo emitovanie? Na jednym takim, znači, druženju posle hrania našli sme še so Slavkom Orosom, za Slavkom, ktorý slúchal Dida Ferka, jednom, že i na veci zavodi, i prišiel na ideju, že z toho by cožka mohlo napraviť lepšie i značnejšie zo bešedy, znači toho starého človeka. To hovorím, ešte vše nebol Dido Ferko. Medzi tým, s časom, zo sporadu u porady so s ním, vydumali sme, dali sme meno tomu staromu človeku, to bol Dido Ferko, znači vydumali sme to Dido Ferko. On bude z našho ruského valalu, znači Dido Ferko zo Skuciku, by on mohol buď, znači, hoď zo starého našho ruského mesta. A to počalo takde po mojim zdohadovanju, takže v 90. rokoch o tým by Slavko mohol, možno byť vecej povedz, točnejšie. Ja vas je privítal, dobrý večer, vítajte u našem studiju. Tak, zeška počátkom 90. rokov i prosto i osnovna ideja bola, že by še to napravilo troška univerzálne, že by toho človeka prosto prilapel každé jak svojoho i vecka to už takú zúži istorija rušelo to u bloku za spoljoprivredi, keď ešte redaktor bol najdlhší period, dúmam, že náš kolega Zvonko Erdelji. Potom to boli samostojni nejaké prilohy u rýžnych druhých emisijov, dokonce že realizované až i dva široкі plani jak od kompletne emisiji u ktorých bude Dido Ferko hlavni host. Ja bi teraz predložil, poneže može biti nemame prebaš veľo času bešedovať, može bude išće nahodi da kedi i širše bešedovať o tim Didovi Ferkovi i co on generalno značili, co on čuval, može bude i u našem jaziku i u naših običajov. Ali bih predložil, že by sme opatreli jeden virivok z tých perších pripovedkov, ktorý pán Papuga pripovedali ešte na tých, keď ešte ani sama podoba može biti Dida Ferka nie bola formovaná a on už to tí pripovedky pripovedal. U jednej od emisijov sme ho naštiveli, jak vari Kobajagi naštiveli u jeho obisu.
Gdzie byli wszystkie kolegowie z ruskiej redakcji, gdzie on pripovedal, jak się pierwszy raz żenił. Prekladam, że byśmy opatrili čas vyrivok zo tej humoreski. Znam dobre, že bola ješeň i had otec mi hlavil. Senku, ty teraz pôjdeš na Vášak, bo nedeľa bola. Pôjdeš na Vášak a kúpiš cmigov, bo treba toto hače poopekať, naučiť ho more sa dá čaha na jar. I hajdia ujazd na sebe, bo jesenský čas bol, už i mrazu bolo, no nahej, tá hajd napíjať. Na Vášak, chcem povedať. Dok ja na Vášak patrím pod jednu čatovňu, pod druhú, pod treću, a nikde cmigova, dečko mojo. Keď ja raz ručím očím na bok, patrím a tam cmigovi hočkeľo a ľúžok pod čatovňu, jak na 3 svadboch. No ta hajdia, jak hraví pod čatovňu ku tým cmigovom. No ta, jak som išol pod tú čatovňu, dečko mojo, znaš, tá som do jednej slučajno tak uvážel, znaš. Jaj, keď to tá spadla dolu, znaš, keď ja popatrím. Jaj, Hospode Bože, nohy do hore, znaš, no. Keď to tá stanula, keď počala revestovať, ubil skaral, čo by se potreskal. Takoj som, dečko mojo, znal, že to ruškyňa. A hľadím jej, ženo Boža, chcel som, a nechcel som. Ale ona len na mne revestuje. I utým ja se obrátil, bo ľudia pátra, komendia živa. Utým ja rušil domu, dečko mojo, ale i ona za mnu za to, znaš. No za to, keď ja stanul, tá i ona stanula, ale revestuje. No, keď som došol do domu, tak som ubehnul za kapurku, keď som obrátil, dečko mojo, kľúč, poslúchaj sa jedna. Tak keď som obrátil s kľúčom, tak som jej jenteľo skričal, jak vraví pres kapuru, že žabo jedna zo žabu a žabo zo žabu kotmu. A takto jeden čas presol, ja už i zabul na to, znaš. Keď jednej nedeli, daž o 2-3 týždni, pôjdeme do cerkvy, had jak vraví, pomodliť sa Bohu nebesnomu, had Pán Otec napredok saha a my za ním, kto jak zna, dečko mojo. I had daž ustred služby, ja ručím oči, patrím, a ona tam, vieška znaš. Sa som sebe dumal, jaj, Hospody Bože, sa ozda nepočne revestovať na mne ústred služby. No za to cít bola do kraja služby a ja len patrel, ktorý dveri najblížej, že reku, tam aj pôjdem. I služba sa zakončila a dok ja na dveri a ona na dveri. Tak, že by nepočala revestovať, tak sa jej pýtam, znáš variť, hraví znam, znáš peglať, hraví znam, znáš toto, znáš to, znam tamto, had znáš všetko, no veku veci moja. Musíme spomnúť, že autor veľkých pripovedkov Hnida Ferka to práve môj kolega Slavko Oros. Slavko, odkud idej za teľo humoru u pripovedkoch i jak vás dvoje sotrudzovali? Dvome. Hej, praktično ta podoba, jaku on stvoril, tak intuitivno, prosto bola baš dobra inspiracija, že bi še rižni pripovedki napisali poznejši, prosto oni tak dozrevali, džeška jakoš ih zo života še čerpalo i čerpalo še z rižnih naših rozvarkov i već kao už poznejših znimanjov, ktorý sme mali i to také bolo, že ne znam, jednej noci prosto priđe jakaših ideje, ja ju spišem, jutre za njom odnješem i on už o 24 hodine uzna na pamet tu pripovedku, ali on
vše dosoljal s tým svojim specifičným jazykom dal nejaký, môže buď sugestii, že co eventuálno treba tak zadať, co môže buď rucic i generálno toto sotrudnjstvo bolo nejse veľké zadovoljstvo i nažaljvecka už tam posle određenih rokoch ja pošao na jedan određeni čas z televiziji, jeho životna draha odnjesla, takže nas dakus život poraznošao na rižni boki, ali znova sme še našli ih, to znači ostalo šitskoho do konca išće vypadnje. No, ali generalno humor bar zbitni u našim každodnjovim živoce, ali očigljedno, a i fahovci spozorjuju, že ho malo i jest. Keljo on prisutni u vašim každodnjovim živoce, onaj Pridružava nam šitanje, vitajte. Ďakujem. Milo mi je baš, že som prišla do emisije, ktorá taká vesela, ima takú tému veselu, nie takú smutnú. Aký je humor? Ja dúfam, že humor bolo by dobre, že keď by takú zväčšie bol prisutný. Dúfam, že teraz sú jest menej, jak dakedy, normálno, ale dúfam, že bardzo vážne. On nám pomáha, že by sme vytrimali toto všetko, co mamy, jak żyjemy i z nim wszystko możemy lehčejsze porobić. Nie jest dom, że bardzo ważny i to ośmiech, który nie koszta nic i może się dzielić, a też tak i humor, po czym na ten sposób możemy wszystko to prebrodzić, co mamy, a nie tak nam baš lekko. Ali kad ako se nasmejeme, da ako i pripovedame neki vic i take, ne znam, da ako zlišćeš. Znamo, že prebajte, že možda vas pretarujem, ali že u vašoj familiji humor bol na rižni sposobi prisutni, okreme vaš otec bol poznati, znači jak glumec, jak režiser, jak človek, ktorý vše ljubavše našaljic, pofrantovať so všetkýma. Či to tak bolo i u familiji, či vi so s tým žili? A hej, žili sme s tým, znaš, že sme žili. Nie možem povedať, že vše, počím nie može človek vše šaliť, musí mať jeden ventil, musí mať dom, kde musí naplniť z baterije, takže nie možem povedať, že vše. Ale že boli to tí franti boli, i to nielen pri ocovi, tak bolo i pri djedovi, bači Janko, koji starao isto tak baš ljubio šaliť, frantovac, to dobre znaju. I, takže bolo u našoj familiji i to bolo bardzo interesantno, okrem keď sme boli dzeci. A već posle, jak da vam povem, i všetky to ti humoristi, co še s tim zanimaju, oni nie taki baš bar zveseli doma. Oni muša še tako zapuščic, muša da naplniť z baterije. Nie moš tak s tim tempom žiť stály čas, hej? Panie Papuga, ja holjem znam povalali, kad vas sretnim, tak gdje vidimo u društve, že vi vše porihtani na dajaku frantu, že ljubit se prosto buc u društve za ljudmi, ktorí frantuju. Všelijak, kedy god môžem i dze god môžem, dze god to nahoda zapravo. Všelijak, že primenjujem humor, pretože on najse šíri, zozimo šíriť jednu najse pozitívnu energiju, dobre okončiť z dialogy i drugi rozvarky. Znači, dze god môžeš primenjovať humor, treba najše odznova naučíme primenjovať humor. Tak. Často še terapija za šmihom primjenjuje i u medicini, jak preventiva, že bi še viličeli veli horoti, co vi domace o tim? Veľo še primenjuje, zname i o tim, zname, že postoji i joga. Joga šmihu, to volana, jogi, i joga šmihu, hej, veľo še znači primenjuje. O tim, to ti pripovedky, ktoré sme jednu čas meljem kratko videli z pripovedkoj Dida Ferka, co oni ešte u sebe nošeli okrem toho humoru, napevno nam bude dobri šlagvort, že by sme pobešedovali posle peše rubrike, ktorú sme za Nješka najaveli, a to ta rubrika praktično bešeduje o tih pripovedkoh o starih zabutih stvaroh. Nješko odpatrime tak volanu pilot emisiju, pilot rubriku, ktorú porichtal kolega Vinaj, u ktorej on pojašnjuje, co budzeme u šljidujúcich naših emisijov Patrici. Po starih opiscoh, pustih, zohabenih. Spod šopoh, čardakoh, po pinjvicoh i komorkoh, na pojdoh, pod nadom, čerepom, medzi hradami, spod prahu i spod paučini, u ladoh,
škatuloh, mehoh, spodronjoh i eser aljašoh. U polucmoti špja stari zabuti stvari. Zo z dlhoročného sna pres pripovedku o nich budzi ich za vas Slavko Vinaji. Zdravo, ja Slavko Vinaji, a vi Patrice pripovetki o starih stvaroh. U seriji Ktorašlidzi vi pripovedame vam zač služeli, kto ich hasnoval i jak funkcionovali to ti rižni stari stvari. Uvidite pripovetki o stvaroh, ktorí nješka u najljepšim slučaju služa jak etno-retro detalji eksterijera i interijera pod jednoho ruskog obisca, ruskog kulturno-umetnickog društva, lebo su eksponati u muzeju, školi abo odlohi. To ti stari stvari často i mrija, to jest inspiracija našim ruskim pisateljom, ruralistom. Nažalj, najčastejšie to stvari po ktorých pada prach, kolo ktorých pavuki vypletaju mrežu, je ich červotoč abo vlaha. Naščasce po našich mestoch jeste ľudzoch, ktorí zazberujú takí stvari, restaurirujú ich i vodza od nich starosť. O takých stvaroch u keresture starost vodzi grupa ich ljubiteľoch, ktorí pozberani kolo Ljubicinja Radijovej. Ja Ljubicinja Radijova, pedagog u osnovnoj i srednjoj školi s domom školjarov u Ruskim Keresture. Jedno od polja mojih interesovanja je naša ruska narodna tradicija, materijalni stari stvari, ktorí nam ostali z prešlosti. I mi u tej emisiji s ľuďmi, ktorí tiež majú také interesovania, ukážeme vám, co začúvané u Ruskim Keresture. U Kocure ljubitelje starih stvaroh zazberuju ih do etnoklubu. Ja Đura Makaji, predsjedatelj etnokluba odnjate od Zabuca z Kocura. Členi klubu, jeho počitavatelje i ja predstavimo vam našo eksponat. Stari stvari u Đurđove od njedavna svoj dom našli u starej ruskej školi. Ja Ljubica Ovtić, istoričar kustos, muzejni sovjetnik u Muzeju u Vojvodini. Mam na hodu predstaviti vam čast kulturno-istorijnog našljidstva, ktoré se čuva u Đurđove, u ruskej odlohi pri grekokatolickej parohiji. Ja, Joakim Hološnjaj, paroh Đurđovski. Vypadlo tak, že popri
tej paroholskej svojej službi som učašnik i u ostvarenju takvolanej ruskej odlohy u Ďurďove. Ideju za tu ustanovu dal Julian Kolesar, Ďurďovčan, котрий був слікар, але окрім того, ще барс забирав і за všetky другі етноматеріали і роботи руського народу. Я то ним спочатку отримував в'язи з паном Колесаром по тим питанню, а вескай то уж превжав мой син Михал, і вескай вон далі toto robil za zmerovanje i uglavnim všetko, co Sovjetska še dalje rozvivalo, to bilo pod jeho rukovodstvom i jeho vlastnu robotu. U muzeju, etnoklubu i prostorijoh ruske školi leži mala časť ruskih starih stvaroh. Najvekša ich časť u privatnej vlastnosti. Tam še oni otrimuju po principu jaki gazda, taka brazda. Točnejše, jak dahto dzba o ruskim skarbu, da taki tretman maju u jeho obiscu i toti stvari. Keďže i vi u obiscu mace stari stvari, a znace o njih interesantni pripovedki, javce nam vše. Dzečnje ih posluhame, a pripovedku podzelíme zo cálu Vojvodinu u šlidujúcich vydaňoch našej novej sérii Pripovedky o starých stvároch. U šlidujúcej epizódy uvidíte. Vyčesané vlákno še nakrucelo na veršnik, ktorý še položil na kúdzeľ, na ktorej ženy tkali. Zvyčajno chodzeli na prátky, z nohu obracali i vycehovali nitky. Co še šitsko hasnovalo u prerobku konopi, jak še volaju napravi, na ktorých še z nju robelo i co še u tim zloženim i dluhotirvacim procesu zo konopi dostavalo. Videli sme najavení pripovedky o starých stvároch zabutých, ktorí by še trebalo vycáhnuť zo zabuca. A na određeni spôsob i to ti pripovedky, ktorí realizovaní so s vami čuvali i određeni stari slova, tu ti arhaizmi, ktorí postoja u jaziku, ta ažidze po jedni ambijent i uopšte stvari, ktorí še hasnovalo. Na jaký spôsob vi prosto dohodzeli do tých slov? Gde ste ich zberali? Jak to prosto? Či to prirodno tak prišlo, či ste od rižných ľudov zazberovali? Pravno najpoviem, zberal som ich tam, gde sa oni pojavljovali. Znači, či to bolo na pijacu, povedzme, gde še starší ľudia zišli, či to bolo možno na vašáre, možno pred cerkvu, u karčmi, počím ja bol hudák, všelijak, že som provádzal taký rozvarky u karčmi, gde ľudia, keď še dako spopili i opušťali, hej, podoznal si i taký kojaký výrazy, archaičný, povedzme, kutri, baš nie každý deň, čo hasne i upotrebljava. To še trafia i nješka dzenji. I naiste, keď še nazbera dovoljne číslo takých kojakých výrazov i položi to do nejakých uslovijok, z toho može raz, dva nájsť ideja za pripovedku. A tiež tak znímali sme vás u rýžnych ambientoch, kde tiež pozazberovaní odrezení práve staré stvari, o ktorých budeme šedať u idúcich emisijoch. To nie je tak ľahko už dneška ani ponachodziť, se? Všelijak, že nie. To dneška už po muzejoch, môže byť takde pozaciskované po pojdoch, by trebalo to najse pozberať i odňať zo zabuca. Predložíme emisiju z ešte jednu špivanku, naša Tanja Porihtana, najše pač Tanja.
будешь в этой есть цена, лем песня будет далее жить, док будешь в этой есть цена. Девочка красна, леташей, вчерашний была уж ценней, песня ты смутку, боляці лейт, co wczera była, już jej mniej. Dziwoczka krasna, letasz wczoraszej była, już ceniej. Pieśnia ty smutku, boляці lejt, co wczera była, już jej Stigla. Tanjo, vi možeme povesti praktično cali život žijete zoz muziku. Znam, že i u familiji vam to, i kad smo patreli revijalnu čast, na ktorej nedavno na jednoj z ružovih zahradkov, te se o tim i pripovedali, jak se praktično cali život u vašoj familiji bila prisutna muzika, a i Dzenješka se aktivni, to vam na ostatku i robotne mesto. Проводите všetky наші фестивалі, і то, що може бути zobačljive, було окреме на ті останні ружові заградки, то, že vše vecej ľudzoch mladých, ktorým praktično až ani materinský jazyk, nie ruský jazyk, lebo sú zo zmiešaných manželstvoch, špívajú, prisutní sú na našich festivaloch, okreme boli na ružovej zahradky. Keľo až teraz bolo, dúfam, že ľudzov da škero pecero sigurno. Imali sme dosť nových. Imali sme baš deni, ktorí uopšte nie materinský jazyk, apsolutno. Znači, Marko Radišić, teraz sme zabula som. Dobre, nevažno, jak še volaju, ali generalno še već i takí ľudí, to dobre, to znači, že... Nie, že dobre. Dobre, bolo by lepšie, keď by sme mali všetky svojich, ali ne možeme vyberať, máme toto, co máme. Da máme naših, mi bi Skladom še, ali sam povez u tim smislu dobre, že i nas počituju i ljubija praktično i našu muziku. To ne isce, hej. I baš imaju smisla za naš jazik i ljubija. I niste nas veli ljubija, ne znam, ljubija nas. I naš festival, i naše pisnji, i prihodza i Slovaci, i Mađari, i Rumunje, prihodza i sluhac, i ljubija, i znaju našu pisnji. To baš neviem práve preto, že od dneškajšej emisiji praktično budeme mať u každým širokým plánu jednu sličku z jednoho mišaného malženstva, poneže mišané malženstva definitivno na tých prostoroch naša už, jak da poviem, realnosť i vše veci ich jest i žadáme afirmovať i to zajednický život pripadníkov rýžnych nacionálnych zajednicoch i predkladám režii, že by sme opatreli rubriku, odnosno tot zápis, ktorý porichtala práve kolegyňa Jasmina Talušan. Zapahli zombuljki u dvore familiji Mučaji z Bačkoho Petrovcu. Pan Pavel i pani Ksenija staraju się o njih za zveljku ljubovu, tak jak co i čuvaju svoje malženstvo už dluže jak 50 roki. Malženska para Mučaji u svojim dlugoročnim zajednickim živoce prešla prez dobre i zle, a toto co ih zatrimalo dluže jak 5 deceniji vjedno, to mocna vira, ljubov i počitovanje. Pamjatki na mladost i fotografiji z najkraših podijah u živoce vyvolali ošmihy na jich už pokus zrancavených tvároch. Upoznali sme se u Kerestore. Ja robila jak od učiteljka tam, mlada, zakončena, polna elanu. Všetko mi bolo krásne. Думам, že som aj nechodzela po žemi, ale som lietala. No a prišli do návštevy z Bačkoho Petrovca. On jak vodzil
tú delegáciu. No a mne direktor tedajší Kaňuchov zadlúžil, že by som ja podelila to tí deti i učiteľoch, profesoroch po domácnostiach, kde budú bývať, kde budú spať. A tak som rozdumovala, da še každý dobre čustvuje. Poznala som Kerestur, za každú kapúrku som znala, co jest. I za každý mať zvermi, kto býva. Jeho som dala do jednej familii Kolesarovej. Mne sa zdá, že to tak nebolo. No vidíš. Nebolo tak. Nie. Podľa môjho názoru, oni prišli do Petrovca hrať divadlo, svadebne putovanie bez muža. I ona bola u hlavnej úlohy. Bola veselá, hrála, smiala sa. A keď prišla na tú svadobnú cestu bez muža, ja som bol slobodný a ponúkol som sa. Po divadle, viete? Keď sa to zakončilo, tak som sa ponúkol na besedu. Ona ma prijala, besedovali sme, tak. Ja som už vtedy mal Apenku, to je motorka tá malá. Ponúkol som sa, že prídem do Krstúru, prišiel som do Krstúru, bol som tam, u Kolesárov som spal, myslím si, že je to druhoradé, viete, že to nasledovalo po tomto. Tam som spal, to bol koniec školského roku, 1962. No a vecka, že slúčalo to, že my Rusnáci varíme jedla taký jemnejší, doma mne taký štiplavý, alebo horký, alebo neznám ani co, tak on pýtal horkú paprigu. Bože, to už bolo večer, 10 hodín, alebo chvíľu, ja teraz nájdem horkú paprigu, znam, že paprigy jezu, ktoré teraz še predáva, hej, ale že je horká, to som neznala. No ale pomohla mi kuchárka, tam blízko bývala pri tým, priniesla som to tú horkú paprigu a dúfam, že som ešte tak dosť energicky ju položila na stol, že nejše páči. No a dúfam, že u tej paprigy horkej bola jakáši moc, sila. Hajde na ju navolám Ľubovi. Mocna sila ljubovi powiązala pani Kseniju i jej supruha 8. septembra davnoho 1962 roku za cali život. Obliekol som tú kravatličku, toto fíno a povedal som mojej materi. Trošku vápnom obieľ toto podstrešie. Viete, domček bol taký ako Krstúre. Podstrešie vstup do domu a tak toto reku obieľ. Ale som nepovedal, že idem. Ani čo idem, ani nič. Lebo som si bál, ak sa rozmyslí, bude zahambený pred materou. Mater som sa, rešpektoval som mater, ale som bol veľmi hamblivý. A hambil som sa aj vlastnej matere. Svadba do poladnja otrimana u ruskim Keresture po calkom ruskih običajoh, a po poladnju tedy mlada malženska para mučaji odhodzi do Bačkoho Petrovcu podzieliť svoje šťastie i zo familiju našoho ruskoho žeca. Môj báťaš to opil a plakal, že som sa ja oženil a on ostal. Plakal. My sme prišli, zišli sme do dvora. Prší. Moje sestry tam v hlučku. A nikoho viacej nemám. Mám mater aj susedu. Nemôžeme vstúpiť do domu, lebo susedov pes taký ako teľa stojí vo dverách. No, dali to obsať. Ďalej vošli sme do izby, prítma. Elektriku sme nemali. Petrolejová lampa svietila. A zišli sme, no,
večera je na stole, no sadli sme, ale nám premuká. Ich perša zajednická noc nie prešla tak, jak by trebalo, bo še u njej našol i jeden nevolani host. V našej izbe bola starootcovská posteľ, láda a naplnená sviežou slamou. Slamu sme dali sviežu. A navrhu bola prestrená plachtička, ale domáca, konopná. Viete, nie fajn plachtička nejaká. To bola domáca, konopná, tkaná plachtička. Keď sme spali, ona čo v tej slame šušká. Čo teraz sa mi chce aj zahrešiť. V tej slame ona čo šušká. Mladá sa pýta, že čo to? A ja som sa hneval. Ja vrem, ja to rukou. To ja rukou. Ale s tou slamou prišla aj myš. A tam bola myš. Pod nami bola myš. A tak sa moja žena nestala mamou. Lebo nám myš zavadzala. Ksenija i Pavel postali неодлуга родичи. 1963 roku narodzala się Aleksandra, nješka uspješni medicinski robotnik u Njemeckiej, a 5 roki poznejše dostali i chlapca Pavela, kotri svoje šťastie zo familiju našol u Bratislavi, jak dekan na farmaceutskim fakultetu. On bol, može byť lepší otec, jak od Jamac. On to tí deci tak ľúbil a ukazoval im to švet i z dolu, i z hora, i z boku, i odkad s godljem še mohlo patriť na to švet. Po dvoročnій роботі у Руському керестуре, як просвітний роботник, пані Ксенія свою роботу продовжує у Дзецинській заградці Пчолка, у місяці основала свою фамілію. Перше як воспитачка, а позніше як директорка, zo tej ustanovi i pošla do penziji. Keď som u ovodi perši raz prehvarela po slovensky, chybne. Tako je bola chyba. Takých zlatých ovodášok som mala, co prišli, ochabeli ich rodiči, plakali, možno budí, neznám, oni pošli robiť sa aj do fabriky. Tak som še bar trudzela, pripovedala som im, špívala všetko. No a u jednej pisňočky, alebo co bola jaščerička. A ja som im povedala jaščurečka. A ona stanula, taká zlatá marka jedna, a hovorí mi, učiteľka, nie je to jaščurečka, to je jaščerička. Ja zo s decmi slovácky učila, po sluchu, barze melodicky slovácky. Lebo som tedy po rusky rozdumovala a prekladala som na slovácky. A to nie dobre, to nemôžu. Za panom Pavelom stoji dlugoročni uspješni robotni vik. On napisal najveći knjižki za najmladših, vytvoril jak pisatelj prozi za odrosnutih, direktor i profesor u Slovatskej gimnaziji u Bačkim Petrovcu, novinar, prekladatelj srpske, horvatske, slovenske i ruske literaturi na slovatski jazik. Ja som čítal ruské slovo, zahradku, švetlosť, to som všetko čítal i cerkovný kalendár som čítal. A ešte predtým, ako sme sa my zobrali, prekladal som z rusínskeho jazyka. Chcem vám povedať to. Najlepším spisovateľom básnikom bol Ďurko Laťák. On takú fínu poéziu písal, 10 básní som mu preložil a prekladal som Mikolu Kočiša. I pripovedky, i jeho poéziu v knihy Mi tu nehosti.
to som tiež prekladal. A Irinku Hardiovu som prekladal. Pani Ksenija, okrem dlugoročnej roboti so zdecmi, pisala i poeziju za najmlađih na ruskim i slovatskim jeziku. Nješka su obidvoje u zasluženej penziji, ali i dalje aktivni u svojim fahu. Robím všetko po dome, ako som aj robil. Mali sme veľa rúž, tie som všetky vybral, lebo už som nevládal s nimi robiť. No a sedel som za týmto stolíkom, v týchto knihách som sa, hľadal som, čítal som, no a písal som. Všetky roboty sú na nás i doma, ale už думам, že nám to dom še barže i rošne. Lebo ja nestarčím. On nerošne, on istý, le moje síly slabší, hej. No ale trudíme še. Велике животне искуство малженской пари Мучаи, их велике закладanje i žrtvovanje, že bi otrimali svoje malženstvo, prešvečelo nas, že zombuljki u ih zahradki budu išće pahnuc veljo roki. Tanjo, i vi i ja žijeme u mišanim malženstve. Jak je vaše iskustvo odnošlo vašeho supruha s ruskim običajami? Co on prilapel? Či postoji da su co neprijatno? Jakie iskustvo museli by ste jeho pitać? Ja думам, že dobre. Ja думам, že on dosta toho prilapel. Ja še trudila i ja da prilapim jeho. Ja думам, že to baš dobre, počemu smo še obohaceli. Ja naučila jeho i običaji i da jedla i ne znam šitko co maju z Kordunu, a on naučil naš običaj. Takže, a u počátku, keď naša žali, počem je z Korduna, oni tam nemali to tí vírsky običaj, takže on všetko robil tak, jak my. Znači, na samom počátku sme mali vidijom, kraču, všetko sme mali tak po našim, on tak i špival po našim i všetko, jak mi robíme. Već kad nam še rodzil sin, već imamo šeli ipak i po srpski i to ti običaji, takže počitujem i teraz i po jednim, na jaziku i po ruskim i po srpskim, takže dom, že to celkom dobre. Tiž tak rižni jedla sme prijela peli, ja i Joho, on našo, co ja znam, nam dobro, jak tebe? I mi baš dobro funkcionujeme. Prileteli sme jedno i druge, slavíme i jeden kračun i drugi, takže odlično, dobro nam. Ja dom, že to može da funkcionuje. To šilija, keď z obidvoch bokov še prilapí, vjerojatno, že to i pravi recept, bo keď bi bulenjem z jednoho boku prilapivanje, već bi to imalo smisla. Već bi ne boli vjerni. Bitno je najbitnejše počitovanje. Tačno. Ja predkladam, že by sme prešli na tú hlavnú tému dneškajšej rozvárky so s našim hostom Jakimom Papugom, ktorú sme najavili na počátku, odnosno nehovorili sme, že co to bude, ale predkladam, pani Papuga, že by se možda buď za sam početak povedali, kedy vi, ja znam osobnja i veli ljudi už teraz, ktorí provádzajú društveni mreži, prisutni se na internetu, kedy ste, tak povedať, zo skorenja premenili svoj životni dejaki, jak da povedať, životnu filozofiju i životni naviki? Jaka pričina bola za toto? Životnu filozofiju i životni naviki premenil som tedy, keď som doznal za tak volanú solárnu jogu, odnosno za tehniku patrenja do slunka, ktorú do našich krajoch z Indiji pred možno 6-7 rokami, nie znam točno, priniesol túto techniku, ktorú ja praktikujem, jeden človek z Indii, ktorý sa volá Hiraratan Manek, ktorý hostoval i tu u Novim Sadze, i u Beogradze, i u Horvátskej bol. I so svojima prepodavaniami zainteresoval i mne, i veľich, znači, iz našho okruženja, pogotovo tu u Novim Sadze, i veľich u Horvátskej. Postojala jedna emisija Na rubu znanosti, ktorá sa volá, u Krešimira Mišaka, u ktorej on jednostavno celú túto techniku vyniesol. Tedy ešte nebola vydatá ani knižka. Vyniesol ju i neškadzenju je, znači na YouTube možno nájsť, u 8 nastavkoch, kto toto odpadne za solárnu jogu, jednostavno nič mu ne treba,
može jednostavno samostojno početi spati do slunka, so všetkýma pravilami, so všetkým potrebným znanjom, že by še pravilno vyvedla to ta tehnika. A kedy to praktično, ktorý to rok, pred keľu rokami to? Pred 4 rokami, a príčina, prečo som započal patriť do slunka, toto, že ešte nikda nemirel so s tým, že choroty nemôž vylíčiť. To mi akošik bolo, nikda mi nebolo spojivé, pojmljivé zapravo. Znači, ja mal zapojedni problemi so vidom, povedzme. Že som mal, nošil som okuljari minus 2,5 dioptriji i na jednim i na drugim oku. Pošel som na lapac rivi, povedzme, jak by mi po ruski povedali na pecanje. I musel som še vrácať nazad, pretože som zabol okuljari na blízko, nevidel som kvačku zaviazať i tak ďalej. Međutim, posle patrenja do slunka, kad sam nazbirao 2 minuti 20 sekundi patrenja do slunka, rano sam stanul, položil okuljari na oči, jak i obično, zapaljal televiziju, oddaljal še. Kad sam popatril na televiziju, tako sam še na nju ležao, jak to modlim se teraz to ta televizija pohubena, odnosno slika mutna. Kad ja znjal okuljari, slika dobra. Tak, prek noci jednostavno i od tedita nadalje, ja ne znam za mi okuljari, i na daleko i na blisko. Ja znažem, relativno pozno počal patic na 55 roki, hej, ono veľo vecej benefiti pozberac. Druga stvar, evo teraz bol prilog i danas som mal taki problemi zdravstveni, mal som alergiju na žimu. Znači, čim se pojavila žima taka, že minus 3, 4, minus 5, ne daj Bože, minus 15, ja še osipal po calim celu, tak se také jak osipky. Až me to da kedy i davelo hartušelo, znači, ušlo sam do doktora, poizdavali mi jakišik tam tableti, vakcini i tak dalje. I velim, kad bi to prilog opatrila doktorka, alergolog, koja mi govorila, že ja ne znam či ona i živa išće, starša žena ulože, toto me bude zaprovadziť do kraja života. Znam, že učím problem, znam, že preco nastala to ta alergija i najvozim rahunka o tim da co menej budem na žimnim, znači na takých nízkych temperatúroch i to je to. Međutim, kad sam odpatril do slunka, kad sam zakončil celú tehniku patrenja do slunka, ja jednostavno spoznal celkom inšaký život, celkom inšaké odnošenje gušickomu u oblasti i psihičnej i fizičnej. Celkom inšak jedno odnošenje. Znači, nješka mi ne zavadza nič. Ani veľká horúčava, ani veľké slunko. Ja robím po slunku da keď plus, može biti 30 i veća temperatura. Nije to nigde ne zavadza. Nigde mi nič ne može biti. A toto tehnika vymáha, odnosno hvari, že nam dostatočno slunkovo svetlo, že by sme normalno funkcionovali. Či pravda, že človek može žiť zeljem od slunka? Po mojim dumanju, ja to všelijak ne možem više. Ja počal tehniku patrenja do slunka hasnovac, na 55 roky. I inšak by to bolo, keď by ja to počal od 15 rokov, kedy to naistce može. Decko od 15 roky može početi spati do slunka i izberať po 45 minúty patrenja. Keď by ja naistce tak počal, by mi bol kraj. A teraz u tých rokoch, u ktorých som, mne jutro pojutro 60 roky, zadovoľný som i s týma benefitami, co som pozberal. Všelijak, že ja nemôžem žiť, takže by mi nebral nejakú hranu. Ale redukovaná hrana všelijak, že prisutná pri mne. Tu išće na hode beše dolac, može biti i o samej poživi i od zapojednih drugih išće može biti zviknuca, ktorí ste premenjeli, išće budeme imati čas u pokojnje z emisiji, ali definitivno očihljadno vidno i po vas, že se zdravi, bo veli ljudi konstatuali kad vas vidjeli, že se še nje premenjeli
odtedy, kedy vás ostatní raz možno zvideli u nejakej nahody, okrem keď ste boli na nacionálnom švetu, ale tak vypatráte i mladší, jak ste boli pred naskeľoma rokami. Probujeme pojašniť s našim patračom možno byť nejaké osnovy tej techniky patrenia do slunka i za po jedný druhý zvyknúť sa, ktorí ste premenili, ale predkladám, že by sme posluchali ešte jednu špivánku, bo Tania prišla na rokom do tej emisie, že by sme čuli jej špivánky a potom možno predĺžime našu rozvárku. Dobre, tako. Pan Papuga, či možete potolkovať s našim patračom, kotri to osnovni tehniki solarne joge, odnosno patrenja do slunka? Osnovni stvari, da povem, osnovni postupki patrenja do slunka, šeljak perše toto, že do slunka možeme patriť stedi, keď výhodný moment za toto. A to ráno už čas, odnosno peršu hodinu, keď slunko vychodzi i hodinu skore, jak slunko zajde. I ljem tedy, hej? I ljem tedy, všelijak ljem tedy. Pogotovo ľudia, ktorí počínajú patriť do slunka i zberať energiju slunkovu, ljem tedy. I to na taký spôsob, že perší deň patrenia do slunka patra 10 sekundi, druhý deň 20 sekundi, tretí deň 30 i tak dalej. Každý deň len po 10 sekundi predĺžovania odnošenia na predchodný deň. Môže patriť abo ráno, abo večer, keď človek už má nazberano 20-30 minúty patrenia do slunka, môže podzeliť, znači môže patriť polovku ráno, polovku večer, u tých najvýhodnejších uslovijoh i dok ne dojde po kraj
tej tehniki, a technika trva teľo, že še muši nazberať 45 minúty patrenia do slunka. Šelijak, že to nie je slučajno. My slunkovú energiu môžeme do svojho organizma prijať jedino, že by ona po celým organizmu prekružila prejk krevi. A jediná možlivosť za vykladanie krevi, to znači očné dno. Počím za 45 minúty celokupné količestvo krevi u ljudskim organizmu prestruji, prejde prez ljudski organizam. Znači, potrebne nazberati 45 minuti patenja zvuka, že bi še celokupna količina krevi ozariovala i človek na to sposob postava solarni čip. Naiste postava solarni čip. On može hasnovati slunkovou energiju do tej situaciji da jednostavno postanje htoška i coška, co nie musi ani brać hranu, može postignúť energiju, tak volano. Znači da uopšte ne bere hranu. Šelijak, že mne to ani nie cilj, ani ja to ne budem nigde primjenjovať. Ali môžem povedať, že zo spatenja do slunka pozbieralo sú najse veľa benefity, nielen u fyzičným zmyslu, ale u psychičným. Človek veľa mirnejší, človek nemá stracha u sebe telo, veľa ľahčejšie mu žiť. Ja napríklad nemám nikda nejaký boli, najse nejaký boli. Ja robím, kto by povedal, kto zna, co ja robím. Keď robím fyzičné roboty, pod 6, 12, 13 hodiny dá. Ľudia, s ktorými robím i kad ešte rušom, znajú to. I nikda mi to nie je problém. Nikda nemám problém ani s hladom, povedzme, ani... A hovorili ste, že maximálno môžeme patriť do slunka 45 minút. Keď dostihneme tot čas, co posle toho? Vracame še na počátok, či prestávame zostať tú techniku? Ja porobil tak. Patril som po 10 sekundy som zberal i trebalo mi od 8. marca pred 4 rokami do slідуючого roku do 20. júla, že by nazberal to tých 45 minúty. Veď som 7 raz odpatrel po 45 minúty. A posle som rušil nazad, znači tak technika prepisuje po 1 minútu nazad. 44, 43, 42, dokšie dojde po 15 minúty. Keď dojde po 15 minúty, tu na tých 15 minútoch môže človek ostať za celý život. Znači, keď patrí do slunka, celkom mu dostatočno da patrí do 15 minúty, da naplní bateriji, má energii, i to je to znači vracaše nazad po 15 minuti. A tot, kto ríši, že by patral do slunka, či je potrebné, že by mal da jakoho iskusného techničara, či može sam to ríšiť i Ja už robiť napomnul, že je na internetu veľa je o solarnej jogi, nejsi to už barz rozšírené, pogotovo tu u Novim Sadze i po Vojvodini, u Horvatskej, u veľkých žemoch zapravo. A jest i knjižki vidati, z ktorých môžeš barz ľahko prečítať i naučiť. Zaujímavé, že to naiste barz jednostavná technika, že jednostavnejšie nemôže byť. Co je ľahčejšie od toho, da sa človek obráci ku slunku s opuštenými rukami, da patrí do slunka, normálno tedy, keď to čas za toto, keď ultravioletné zariovanie menšie od 2, a to ráno i večer, ak sme už napomli, i že by zberal energiju. Nepotrebne tu, ne znam, jaki okremni prihtovanja, ani koncentraciji, ani jednostavno obraciš u slunku i patricu. Spomnul som, že posle određenog času se premenjeli idze po jedni drugi, zvyknúca, môžu byť i same kostiranje i idze po jedni drugi. Toto, co se najdlhší period života robili i tu se šťastie premenjeli, ali o tim budeme beše dolaz u šljedujúcim segmentu, a teraz bym žadal najaviť ešte jednu rubriku, ktorá porichtana za dneškajšiu emisiju. Naš kolega Zlatko Ramadži, koleginja Marina Sabadošova naščiveli stejnohody Bile blato i prekladam, že by sme opatreli i to tu reportažu, to tu sličku zo Biloho blata.
Marino, keď by ti się opýtali, jak najkračšie opisać Vojvodinu, jak by ti opisala ju? Vojvodinu bym opisala, že je rovna, krasna, mirna, željena. A može biti i tak. Kulen, sir, hljeb i vino. Dobro, všetko to dobre. Ale jem znaj, že akvarija u Bačke še mudruje, je i pije u Srime, a za Banat, zezme teraz, varja že je duša Vojvodini. Že bizme toto i potvrdzeli, vodzime vas do Biloho blata, mesta nedaleko od Zrenjaninu, u kraju kotri od davna na UNESCO-vej listini jak područje od međunarodnog značenja. Na perši po patrunog bile blato jeden ušoreni, mali, krasni valal, u kotrim jaked bi čas stanul. U njim žiju veci jak 20 nacionalni zajednici i pripovedaše, že u tim mesce keď še stretnju poznati, oni počnju pripovedac na jednim jaziku, a zakonča na drugim, ljebo až i trecim. Bile blato predstavlja svoje fajtove ostrovo u Banatu, poneže je okružene z dvoma rikami, Tisu i Begejom, Carsku baru i ribalovnim ozerom Ečka. Tuše nje pita coši i otkaljši, alje jakiši. Belo blato je sredina koja je tranziciju na neki način prespavala. Kad kažemo prespavala, ona je imala tu nesreću da je sve ono što je bilo dobro u ovoj okolini urušeno. Definisano je sada siromaštvo. No međutim, mi nismo počeli zbog toga da očajavamo i na neki način pokušavamo stvorimo alternativnu jednu aktivnost, a to je taj seoski ili ruralni turizam. I sve ovo što radimo jeste u funkciji tog turizma. Ne bili smo porodice na neki način pomogli, ne bili smo ih podigli, samim tim i naše učenike i našu decu. Mi smo jedinstvena škola u okruženju, četvorojezična škola, mi smo sredina gdje ljudi žive složno i gdje ne postoji bilo kakav problem, ne nacionalni, ne postoji politički problem i to je za nas vrlo, vrlo bitno. Mi smo sredina koja pokušava da iz svega ovoga iznedi nešto što je dobro, nešto što je novo. Mislimo da nam je sportskim žargonom rečeno pol pozicija dobra. Krenuli smo na vreme, pokušavamo da taj turizam definišemo kao buduće zanimanje, recimo 10 ili 15 familija, mislim da smo to uradili. Keď žeše odlučice da kedi prist do toho mesta, najljepše keď da jaka manifestacija, a oni ih maju da skeljo. Napriklad, dzenj govljoh, dzenj kolbasoh, slatki dzenj abo dzenj produkovateljoh nadu. Tedi valal polni s turistami i mož počustvovac toto prepljetanje rižnih kulturoh. Popri tim bile blatoma i dva etno hiži kotri čuvaju identitet šitskih nacionalnih zajednicoh u tim mesce. Toto som všetko chcela zachovať, lebo už sa to zabúda, aj prestali kroje nosiť. Tak som sa rozhodla, aby som to zachovala, aby som to ukazovala mladšej generácii, aby nezabúdali, čo Slováci v bielom blate nosili, aby vedeli to ďalej zachovávať. Ja tie kroje zachovávala som, čo sa vraví od malička. Väčšinou sa moje kroje toto, málo som toho dostala v bielom blate. Na uličkoh u Bilim blatu popri vekšinskoho, srpskoho, mađarskoho i slovackoho, moščuc i bolharski. Ambasada nam plaća profesora da bi učio decu, ali bugarski, baš bugarski, da ne bismo zaboravili naš stari jezik. Ali pošto sad jako skupo profesor traži puno para, pa nema ambasada toliko da nam plati, onda moj brat, on je sveštenik, pa on ih uči pavlikanski, a ima deca koji su Mađari, Slovaci i oni idu na bugarsku školu, na bugarski čas. Idu da bi naučili taj jezik, da se ne zaboravi taj jezik. Zato sme takvezi berne i holme naš cel, če naš celi hubank i naš celi složnu. Če se slažem sa sote naciji, ne pravimo razlika jedno u drug, nek senca sme zajedno.
U Valalješe nahodza dva cerkvi, evanhelistična i katolicka, a na istej porti budze napravena i pravoslavna, co ukazuje na zložnost šitskih raždanoh, kotri ih sami i otrimuju. 12 éve, amióta én, meg szintén Veronának hívják, az a másik munkatársam, avval együtt dolgozunk. Mink tartsuk fönt a templomnak a tisztaságát, a röndbetövését, hogy mindig kívül is röndbe legyen, és belül is. A gyerekök pedig járnak hittanra rendszeresen, úgyhogy 60-70 gyerekig van, mikor, hogy milyen generációban van, mikor vannak többen, van, mikor vannak kevesebben, de annyian járnak hittanra. És minden évben van első áldozás, van bérmálkozás, úgyhogy még ezeddig elég jó föntartsuk a falunk, amilyen kicsi, de annyiba büszkék lehetünk arra, hogy a katolikusok csak is tartik a templomot, megyünk a templomba egyre másra, mikor, hogy nagy ünnepkor, mindig többen vannak. Az egyik vasárnap van magyarul a mise, a másik vasárnap pedig van horvátul, vagyis úgy mondva bolgárul. Понеже Біле Блато практично Панонське озеро jedno z najatraktivnejších turističných aktivností, ktorý bolo. Už rokami tu prichodza veľi ľubiteľe toho sporta i da skeľo dní preprovadzujú na baroch, ríkoch i ozeroch. Preto rokami tu može nocovať po bar výhodných cenoch. I njeljem toto, ale obezpečene vam i zdrave kostiranje, poneže i organska produkcija jedno z zanimanjoh žiteljov toho mesta. U toj turističkoj ponudi jako mi je važno da kad gost dođe i kad vidi odakle jede hranu, znači ne pita ni cenu, ne pita, mislim, koliko to košta, znači vidi šta jede. A ja mislim da ću popuniti još turističku ponudu, pošto seljačku peć da radimo, a isto onda organska proizvodnja ide na prirodan način da se priprema, da ne bi bilo što manje da bude struje i tako na drvima, krčkanje na 2 sata, pošto promovišem mađarsku kuhinju. Nijedna hrana za mene lično, kao kuvarica škole, ne znači ništa bez 2 sata kuvanja. Dreva sibirskog brestu u glavnoj ulici i veljo nad okolo Valalu njemožnje obačic. Nad jedan z glavnih produktov Bilog Blata. Trska iz Belog Blata, iz okoline Belog Blata posečena vrlo je dobrog kvaliteta i cenjena u Evropi, a inače skoro sva količina izvozi se za Nemačku. U Belom Blatu ima nekoliko pogona, ali da bi se trska dopremila do tih pogona potrebno je mnogo više ljudi od onoliko koliko vidite u samoj toj radionici. Znači prvo treba da se poseče pa da se dopremi do terena gde se ona skladišti, znači to mora da budu prostorni tereni, jeste vidjeli kupe trske zauzimaju puno prostora, pa se onda na tim lager mestima klasira i tek onda dolazi do pogona gde vredne žene iz Belog Blata proizvode 100.000 kvadratnih metara štukatura i to izvozimo za Nemačku. Najatraktivnejše mesto u Bilim Blatu to salaš Lujza, na kotrim nas čivitelje popri zoologine i zahradi možu dobre i pojest. Často na tim mesce mož vidzic parkirovani autobusi zo Svarošoh, polno školjaroh, ali i tih kotri pre mir i krasotu oznova prihodza. Šćupko jedan, doći. Ovo su sve maze.
Ovo su velike maze, sve do jedne. Doći da te mazim. Ajde da se češkaš, ti to voliš. U ovakvom okruženju ne možete loše ni razmišljati, jer to je nešto prirodno. Okružuje vas i mir i tišina i ljubav prema tim životinjama i ta uzvraćena ljubav što doživljavate s njima, pa to se prenosi na ljude i to je slika vas samih, da li delujete pozitivno ili odbojno, da li delujete lepo. To je nešto što je u prirodi, ako uspete da zadržite taj krug, onda ste uspeh i onda je to pravi pogodak. Pravo pravcato ostrvo sa toliko vode nudi i upravo različito i bogatstvo svog riba, pa tako postali smo jedno od najpoznatijih mjesta gdje se upravo pecaju štuke koje su ne male nego impozantne, meni deluju kao anakonde, od 19 kila videti štuku, to tako i deluje. I veliki broj što domaćih, što ljudi iz inostranstva su upravo gosti Beloga blata. Neku priču o turizmu i tom sportskom pecanju su upravo oni plasirali i proširili u javnosti. Mi se sad ne nalazimo na tom mestu gde se pecaju štuke, ali kažete da i ovde ima riba. Naravno, ovde ima riba. Ovo je glavni odvodni kanal od reke Tise iz koga se napajaju ribnjaci, gde nekim prirodnim tokom ulazi voda i normalno u toj vodi od štuke, soma, smuđa, šarana, babuške, sve je ovde zastupljeno i ovo je kanal gde se ne naplaćuju dozvole, da kažemo, znači kanal na kome se slobodno peca. I upravo gde vidite ovu ladovinu, tu su preko leta jako puno porodičnih ljudi sa decom, sa kolicima. Jedini problem su komarci, pošto smo ovo malo ostrvo i more vode oko nas, znači glavno stanište tih napasti, ali lako se može izboriti sa tim, tu su preparati razni. A jer kad pecate ribe, da li može da se recimo na onu vašu slaninu od mangulice nešto upeca, pošto je ona bela kao lebac, pa da li ti ribe vole isto? Najveći smuđevi i najveći somovi se pecaju upravo na to. Keďže sece holjem na daskelj dní za stanovic čas, uživať u prirodi, zdravim kostiranju i upoznat Banatjanoh, Bile blato prave mesto za vas. Evo, vidjeli smo u prilogu jak na salašu u Bilim Blace može dobre najest. Tehnika patrenja do slunka vymaha i tako inšake kostiranje. Jak še vi kostirate? Ja dobrze, sama technika patrenja do slunka baš nie vymáha inšake kostiranje. Dobrze to takus pohrišne dovanje i naiste nie vymáha, zato že človek perše treba da počne patriť do slunka. Tak, jak technika predvidzuje. A zmenšovanje i vymenka branja tej hrany, kostiranje, jak vi hovoríte, sama po sebe pridzuje. Organizam jednostavno vecej po jednu hranu nepotrebuje, nema potreby za nju. Ja i teraz môžem, povedzme, u zimských časov, baš keď nič fyzično ne robím, neaktívny som, po 2-3 dňa neberiem hranu, jednostavno nepotrebná mi je, pijem vodu, i tak žijem. A energija, coška celkom inšem energiju nie dostávame zo tej hrany, ktorú jeme. Dostávame ju, môže byť zo rošlinoch, ale zo varenej hrany, termično obrobenej hrany nedostávame energiju. Hoďem ja to tak doživljujem, ja tak žijem 4 roky, nečistujem. Ja jem preto, keď mi, jak se hovorí, gravčí žalúdok, že coška musím položiť do žalúdka. V každém slučaju
Prešvečil som samého sebe u praksi, praktično, že my najste naviknuti na hranu isto tak, jak to ti co beru drogu, povedzme. On kad bere određenu fajtu drogi, on ju posle određenog času muši brać, pretože je nacahnuti, naviknuti na nju. Isto što mi tak nacahujeme na određenu hranu. Na slatke, na čokoladu. I na slatke, i na bilo co. Znači, na bilo ktoru hranu. Međutim, kad će od nje i postupnjovo odviknjeme i naviknjeme svoj organizam na jedan drugi režim hrani, branja hrani, već kad nam to nigda ne stvara nijakih problemi. Prawie mamy ilustraciju covi najolice jesna i tak powiem. Či ne možete potolkovati z daco, odnosno dac nam sovic, co bi sme mogli porobiti z daco za svoje zdravlje i daco, co bi sme mogli každodnjovo konzumovati? Evo to ti ilustraciji prave i hutorija, znači to rano kad človek stanje, odnosno bešedujem všelijak, jak to ja robim. Rano kad stanjem, rozrežem limun na polovki, vycadzim ho i za skus ceplej vody popijem. O 1 hodinu naseckam sebe džumbiru i za 1 ložku medu ja to pojem i sljedujuću hodinu ne berem nič. Ne berem nič, znači na to sposob u mojim organizmu, znači u mojim celu, jednostavno še pH, ljebo kvašnost organizma do tej miri stabilizuje, urovnovaži, že možem već kad prezenj pojez bilo co normalno u određenih količinov, prejedat šej. I tak to ono djistuje. Toto branje limunu, kotre jest na internetu jedan ževeljo o tim i džumbiru, možeš počitati mušljice informovati, že keljo to zapravo doprinoši zdravlju, keljo doprinoši celodnjovej energiji i uopšte životnej energiji. Teraz bi dlho bilo pripovedať o tim. Možem povedať, že ja počala. Ja u druhý týždeň berem džumbir, teraz uvidíme, jak bude, ali ne se vidim že dobro, ukusne, fine, nemaš povedať, že nie. Každa čestanjo. Ali počala som, hovorím, i to coška, Musel bym ešte povedať, že buď sme len došlidni i už keď ste počali, ne prerivajte to. Zato že to najse prirodna hrana i prirodne, da povem, kostiranje. Hrana, ono lik zapravo. I ovo treba veljo času, veljo skorej jak sintetizovani liki. Znači, braco, volim, 6 mešaci, že bi vi obačeli. Dajaki rezultati. Dajaki rezultati i ono vam sigurno pomogne. Nje može da nje. Ono može biti ljudi da že to drahe. Hej, ako draje 600, 700, 800 dinari to džumbir, ali ni treba ho veljo, a kad vjerahujemo, že kjer da kostaju liki, već vidimo, že u stvari to i nije tak drahe. Za liki vša máme, a za také raco prírodné, že hodíme, že nám drahé. Nie drahé. Plnovali smo ešte veľa bešedovať i od zapadných druhých zvyknúcov, až sme mali znímky vašich, znači, određených vežboh, kotri ste robili, ktorí vám apsolutno nije problem, robili ste ih tak jak od mladi osobi od 18-19 rokoch, a sami ste spominali, že ste takedy boli i ukočeni i že baš češko vam to bilo. Ali to budeme u jednej druhej nahodi, a ja predkladam zohľadom, že Tanja už počala da kuzivona še tak zdravo kostirati i toto, da je očiljadno i dobre raspoložena i predkladam, že bi holjem jednu spivanku, že bi sme dneška večer ešte čuli, tu už pri koncu naše emisije. Naše všetky písni takí takú smutní, ale našo písni takí, co da robíme narodne. Ešte jednu posluchame. Najprihodzi mirna tvoja očka, noc dok krasni son maljuje, čuva se mamočka.
laskam i koljišem, na tvoj son merkujem i najkrašu špivanočku tebe ja darujem. A dok razvirošnješ, moj najmilši sinu, život najprinješe, ljem veljkej ščesce, očce vi provadzim, očnje budzeš trimnje, u šercu mi budzeš, še na peršim mesce. Oddurkuje i czas szybko leci. Už na jutre kolo tebe budu tvoji odzeci. Najangeli vše čuvaju tebe, čado mojo. Najnijaki ne spadnje na djecitstvo tvojo, a dok razvirošnješ, moj najmilši sinu, život najprinješe, ljem veljkej ščesce, očce vi provadzim, očnje budzeš trimnje, u šercu mi budzeš, še na peršim mesce, u šercu mi budzeš, še na peršim mesce. Bolo to všetko, co sme pririchtali za dneškajšiu emisiu. Bardzo dziękujemy našim hostom i všetkým, ktorí učestvovali u realizaciji te emisije. Reprízu emisiji možete opatriť tako dneška noci kolo 2 hodin i na jutre na 13 hodin i 45 minuti. Dziękujeme vam na uvahi, dziękujeme ekipi, koja realizovala dneškajšiu emisiju i želáme vam príjemný večer. Doviđenja.